play paralog akan niga sengipat ngitik EP dan niga video ba kumnyong pendat yau ni inverter mo artli battery inverter battery pendat han ke UPS ketika kat arbol UPS jingsha kadai pendat tangway tang bahan ni pendat artli di kami nidangnya samdrelna pendat ketika input maka output bancak ke inverter maka output jang apa inverter mo pedu sistem ni DU output sistem bayang yellow and black ni red and black DU input pasal bayang di input jangka inverter di enggak asal ke simpul inlet sepoka MCB box baik kan mau tu DU in but output DU yellow sistem tingin penskam nak kan ke box tinggi bu dah katuh ke box merdeka light point tingin baca cepat ingin bu dah 5 in 1 modern indicator kanang bala dalip kalat kan itu ada mek kalat in itu tingin penat yang bateri ma bateri kan mau ba ladang penat ka parallel connection kamot ba ubasa ngin penat pet ubasa pasal tu mengintek nang kong red ma berabar intek suau red ubasa positif ngintek nang kong positif hadian nang la detek positif pada mengintek sa negatif kan pet negatif para negatif bayang para bayang au negatif light negatif terminal jong bateri intek pada mengin hapan detek skam kanang ba kanam spark kan spark teka kansa ingma kenika terminal kini ki wayar kemud ada ngitek kenika te parallel connection ada ngitek ke series connection batam kinte akawai garokam series connection pet ngadap te kenika parallel connection pasal bayang negatif positif kan mau atau pite di hang ningin pendat nok sakanika MCB box no pet neutral ngin te pada laujang bancak saka inverter ban charging set ahi ngin te laujang ngin pandai lang mat neu line domestic bat kilat point hi itu DU output jog kilat point sistem napo to DU input power napo ke inverter DU blue but red they ban charging set pat bancak saka inverter ngatek lang maju nomor bakam dalam space yuk ka MCB box di ka 4-way MCB box di ngatek lang haju di hang neutral ngadep te kan mau bo neutral jongki light point bat bancak saka inverter ba charging set imiap ngim dei ban yap takho lang ma kedan ai la jong betul in ai la jong pet utu output ma inte na akan neutral link betul output bawa na po inverter kan mau bangin banyak takho lang haju kan mau bangin empat takho lang haju ma betul neutral tala ujong tingin nang penskam yang neutral per hapan te skam hospak nang ba kan light yang dengan tukas spark include tinggi la dep to neutral warna pemitar utu DU bancak sekian mata universitas DU input warna poka inverter di kemudian la dep kan ika pendan tingin mentangin si no neu pelong yang sini kong ni ubah output bawa napok ka inverter ngin sini output mandai pok MCB ta nang ta sau ni input bancak seka inverter ma ngin sini input baca seka inverter
Ta asim tu tinggal on kalai kala lang marokan ni porba melat am tang ada kap ni min on ta min on kamut kalai kadon bateri indikator kamut ada udah jengthut bateri la ni aduna am ga pen indikator tu ikumut kadika ikumut kadika automatik ma te kalan ngil ada pen igam tu karkom connection te tang kumni komple sibon parlo ka jengkar san jong pin ko port ko pan komple saja